Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tujye guhera mu karere ka Rutsiro aho umukozi ushinzwe kurengera ibidukikije yatawe muri yombi. Ni inkuru igira iti umukozi ushinzwe kurengera ibidukikije mu karere ka Rutsiro yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB akaba akurikiranyweho icyaha cyo kwaka ruswa. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Kamayirese Innocent ukurikiranyweho kwaka ruswa y'amafaranga abantu batandukanye kugira ngo abahe ibyangombwa byo gucukura amabuye n'umucanga. Kamayirese yafashwe nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi rikorwa ku mitangire y'ibyangombwa byo gucukura umucanga n'amabuye byo kubaka mu karere ka Rutsiro. Ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gahango, ni mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. RIB irashimira abaturage bakomeje kugaragaza ubushake bwo kwanga gutanga ruswa ahubwo bagatanga amakuru kuri iyo. RIB iributsa kandi ko ruswa ari icyaha kidasaza, inaburira abakoresha ububasha bahabwa n'amategeko mu nyungu zabo bwite yo kubihagarika kuko ari ibikorwa bihanwa n'amategeko. Umuntu wese usaba agatanga cyangwa akakira mu buryo ubwo ari bwo bwose indonke iyo ari yo yose kuri we cyangwa ku wundi umuntu cyangwa wemera amasezerano yabyo kugira ngo akore cyangwa adakora ikiri mu nshingano ze cyangwa yifashishije imirimo ye kugira ngo gikorwe cyangwa kidakorwa abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse ndetse n'izo yakiriye. Nimena official turacyari mu makuru agezweho, mu nyemerere tunyarukire n'ubundi kuri no nkuru itari nziza cyane rwose. Ni inkuru igira iti Rutsiro n'ubundi babiri bakekwa gukomeretsa umuzamu umwe yatawe muri yombi. Ushobora kubaza ngo ni inkuru iteye gute? Ni inkuru igira iti mu Ukundane Dieudonné ndetse na Ntukabumwe bakomerekeje uwitwa Rizinde Steven ukora izamu bavuga ko bamufashe yiba imyaka. Umwe muri bo yafashwe undi aracyashakishwa. Mukundane Dieudonné y'imyaka 32 yatawe muri yombi, Ntukabumwe w'imyaka 28 aracika. Bombi bo mu mudugudu wa Nyakabuye, akagari ka Mageragere, umurenge wa Mushubati mu karere ka Rutsiro, bakekwaho gukubita no gukomeretsa Rizinde Steven w'imyaka 42 ukora izamu ahahoze ikigo cy'Abashinwa ahitwa kuri Muregeya, bavuga ko bamufashe yiba imyaka mu isambu bakoramo izamu ariko batagaragaza ibyo yibye ibyafashwe nk'urugomo. Umuturage wo mu mudugudu wa Cyarusera, akagari ka Kigarama, ni mu murenge wa Mushubati, yabwiye Imvaho Nshya ko amakuru yamenyekanye bumva ko nijoro uwakubiswe avuza induru ngo abantu baramwishe, anavuga amazina ko bari bamukubita cyane bavuga ko ngo abibye kandi ntacyo bamufatanye. Yagize ati yari asanzwe arinda inyubako zaho azaha Abashinwa bashyiraga ibikoresho bubaka umuhanda Kivu Berite kugira ngo zitangirika cyangwa ngo abajura babe bazangiza bibe bimwe mu bizigize. Ntituzi niba bari abagabo babiri barinda imyaka y'abaturage ahegereye bashatse kujya kwiba y'ibikoresho akabatesha cyangwa bibye imyaka mu mirima bacungaga bagashaka kumugerekaho. Ati baramufashe baramukubita ngo yabibye. Avuga ko abaturage batabaye Mukundane Dieudonné arafatwa, mugenzi we Ntukabumwe abanyura mu myanya y'intoki, basanga umugabo bamukomerekeje bikomeye ukuguru, mu bitugu ari imibyimba misa, bigaragara ko ari inkoni nyinshi bamukubise, bamubaza iby'urugomo rukabije. Uwakubiswe ajyanwa mu kigo nderabuzima cya Mushubati, uwafashwe ashyikirizwa RIB. Ati nk'abaturage twabifashe nk'urugomo kuko ntacyo bagaragazaga yabibye. Ati ntibanamufatiyemo ngo nibura bavuge ko bamusanze mu murima ngo nawe yisobanure avuge ku buryo yawugezemo muri iryo joro. Tugasanga rero nubwo yaba yibye agakubitwa adakwiye gukubitwa bigeze hariya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushubati Mwenedata Jean Pierre yavuze ko basanze uyu mugabo yakubiswe bikabije
umwe mu bamukubise atabwa muri yombi, undi arabacika, ubu arimo gushakishwa. Ati twabonye ari urugomo bamukoreye kuko bamukubise inkoni nyinshi mu bitugu banamukomeretsa akaguru, bavuga ngo yabibye, ariko uwafashwe ntagaragaze icyo yabibye. Twihutira kujyana kwa muganga wahohotewe kuko uwo atakwishe iteka bagomba gushakishwa bagashyikirizwa ubutabera. Yongeyeho ati iki ni igihugu kigendera ku mategeko, abantu ntibafata umuntu ngo bamuhondagure gutyo, n'iyo haba hari icyo bamushinja bakakimureze mu buyobozi bakabikemura, aho kwihanira bigeraho ugira undi kuriya. Avuga ko hari abaturage bumva ko iyo bakoze amakosa bagacika biyasibanganya, akibutsa ko atari byo. Umuntu anashobora gucirwa urubanza adahari, bitabuza ubutabera gukora akazi kabwo, ko abantu bakwiye kwirinda ibyaha aho kubikora ngo bavuge ngo bazatoroka. Yasabye abaturage kwirinda urugomo kuko ruhanwa n'amategeko, n'ingaruka zarwo zikaba mbi, zirimo n'uko gutoroka cyangwa gutabwa muri yombi. Ibyo uwahuye n'icyo kibazo yagombaga gukorera umuryango ntabe akibikoze, uwakorewe urugomo nawe bikamudindiza yivuza cyangwa yabikurijemo ubumuga. Reka dukomereze amakuru yacu mu karere ka Rwamagana, aho urujijo ku cyahitanye uwafashwe agerageza kwiba ihene. Umusore witwa Ndagijimana Eric w'imyaka 23 wakekwagaho kujya kwiba ihene ebyiri mu rugo rw'umuturanyi, nyuma yo kwamburwa we na bagenzi we bakiruka, baje kumusanga yapfiriye mu gishanga cy'umuceri mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gahengeri. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuri tariki ya 11 Ukwakira 2024, ubwo abo bajura bombi bateraga urugo bagerageza kwiba ihene. Abaturage baganiriye na BTN basobanuye ko byagenze mbere y'uko nyakwigendera ashyiramo umwuka. Nyiri urwo rugo yagize ati twamaze kuryama twumva bari gucukura ikiraro cy'ihene, noneho umugabo wanjye aratabaza abaturanyi akoresheje telefoni, baraza baradutabara. Baje basanga rero ari abajura babiri, bahita babirukaho, ariko bageze mu gishanga umwe arabacika basigarana undi uturanye n'urwo rugo yagize ati Ndagijimana yari yaratuzengereje kuko hari n'undi muturanyi yari amaze gupfumurira inzu inshuro eshatu zose. Ati nijoro we n'uwo babanaga birutse bagerageza gucika, ariko undi yageze mu muceri mu mazi yituramo, niho namusanze aryamye. Abafashe nyakwigendera muri iryo joro bavuze ko bamubyukije aho yari yituye ngo bamushyikirize ubuyobozi, ariko kugenda biramunanira arongera aragwa. Aho yaguye rero bavuga ko yakomeje kuhazarira birangira ashizemo umwuka ahagana mu rukerera rwo kuwa 12 Ukuboza 2024. Bavuga ko nyakwigendera yari amaze igihe kinini abiba, yanafungwa akongera akarekurwa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizeyimana Hamudune yemeje iby'urupfu rw'uwo musore, avuga ko iperereza rikomeje ngo hamenyekane icyamwishe. SP Twizeyimana yaboneyeho kwibutsa abashaka gutungwa n'iby'abandi kubireka kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko, kandi ko bitazabagwa amahoro. Reka dusoreze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hari inkuru igira iti Tshisekedi yongeye kwambura ubwenegihugu abo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo rero ni inkuru tubona hano ku Gihe. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yongeye kwambura ubwenegihugu bamwe mu banyekongo bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'aho barambiwe ubuzima bwo mu nkambi z'impunzi bagasubira mu bice bigenzurwa n'umutwe twaje intwaro wa M23. Uyu mukuru w'igihugu yatangiye gukoresha imvugo zambura ubwenegihugu abanyekongo bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'aho abarwanyi ba M23 babuye imirwano n'ingabo za leta mu Gushyingo 2021. Ubwo M23 yari ikomeje gufata ibice bitandukanye byo muri iyi ntara, uhereye mu mujyi wa Bunagana. Perezida Tshisekedi n'abandi bayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaje ko aba barwanyi atari abanyekongo ahubwo ko ari abanyamahanga.
ubuyobozi bo mu mujyi bo muri uyu umutwe bibukije perezida Felix Antoine Tshisekedi ko ubwo bari baragiye mu biganiro i Kinshasa mbere yo gusubukura imirwano basabwe kwerekana ibyemeza ko ari abanyekongo. Icyo gihe bagaragaje ku rutonde rw'abasirikare b'iki gihugu bamwe muri bo bari bakiri ku rutonde rw'abagihembwa muri uko kwezi. Mbere y'abagize imitwe yombi inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi ku ya 11 Ukuboza 2024 yatangaje ko u Rwanda ruri gufasha M23 kandi ko ruri mu bikorwa byo gukura abanyekongo benshi muri teritwari z'ingenzi rukabasimbuza abanyamahanga. Yagize ati uruhande rw'abaturage benshi bahunga intambara hari ikibazo gihangayikishije abaturage bakomeje gukurwa muri teritwari z'ingenzi hanyuma u Rwanda rugashyiramo abanyamahanga. Perezida Tshisekedi yatangaje ko iki kibazo gikomeye kuko gishobora guhungabanya ukwishyira hamwe n'abaturage, asobanura ko gikeneye ingamba zihutirwa kandi zihuriweho. U Rwanda rwahakanye kenshi ibirego bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo gufasha umutwe wa M23 rugaragaza ko bidafite ishingiro. Rwasobanuye ko iki kibazo kireba abanyekongo ubwabo bityo ko rudashobora kugiramo uruhare, ahubwo rwashinje ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwifatanya n'umutwe wa FDLR. Nanga dusoreje amakuru twabateguriye, nizera ko twabagejejeho ya banogeye cyane. Mukomeze mugire byiza cyane, bye bye.